moji sugrađani, muslimani vjernici, nakon časnog i svetog mjeseca Ramazana, koji ste, nadam se, iskoristili i proveli na najljepši način, odazivajući se i poštujući Božju riječ i zapovijed, postejeći i sustezajući se od mnogo čega, dolaze dani radosti, veselja i sreće. Slatki dani, prepuni duhovnih i svakih drugih slastica. Slatki i prepuni blagi dani radosti zbog Božjeg oprosta i nagrade obećane postačima. Blagoslovljeni dani Ramazanskog Bajrama. Drage moje Sarajlije, ma gdje da ste, ispred ureda gradonačelnice, od srca želim da vam čestitam sva vaša žrtvovanja, samoodricanja i bogoštovlja u proteklom mjesecu, kao i dane slavlja i beričeta koji slijede. Bajram Barčula. Nadam se i duboko vjerujem da ćete sve vaše duhovne slastice, kao i sve one druge poslastice, kao što se to činilo stoljećima unatrag, podijeliti sa svojim najdražim, ali i sa svojim komšijama, prijateljima i svim sugrađanima. Zdravi, sretni i u miru bili. Neka zamirše Bajram u vašim srcima, domovima i u našem voljenom Sarajevu. Vaša Benjamina.